te play pibro kiba page eknika video jangang te hangne nga ikai pitch pangnika solution of a quadratic equation. Solution of a quadratic equation. So here we are to solve the quadratic equation and we have to find the root. Kemudian haban what atau root jeng kita quadratic equation, the given quadratic equation. Dengan IP example minta coba terjeng kuli kata 2x square minta minus 3x minus 2 equal to 0. Dengan what atau root jeng kita given quadratic equation. Ini basically kemudian kita katakan given quadratic equation. Dengan haban what atau root of a quadratic equation. Te larangi haban what kemudian larangi kelepat I kemudian haban kushwa ada 1 do ni haban kushwa ada 1 the 2 the 3 terter lane do minus 1 minus 2 minus 3 kan ba ni haban bo nrai larangi kejikli ke ai lupa sebuah x equal to 1 or 2. Kemudian hangnya kemudian inilah sebuah by direct ni check ya 1 waktu bau dan itu root juga quadratic equation. Then you have like r and hangnya, you have like shua at x equal to 1. Okay. Then kita ingin haban thought lagi ya solution. Solution kemudian bah ingin buat shua ini kan jingkli 2x square minus 3x minus 2 equal to 0. Tehne kan haban divide jika ini equal gambar pusong ha dan te shana ki kata left hand side kan une 0 deu right hand side te hangne gambar ni haban pia shwa teli hangne at x equal to 1 or 2. Te mata can shwa at x equal to 1. At x equal to 1 implies left hand side equal to kemudian at x equal to 1 kemudian hama law đâu jika trong x kemudian timbul đâu 1 tengah dalam 2 kemudian thao về nữa 2 multiply 1 kemudian x multiply 1 là 1 square kemudian sama minus 3 from the x kemudian bagi 1 là 1 3 multiply 1 minus 2 ini adalah left hand side. Mana thao chơi từ 0 là mana tu đầy đủ right hand side ini sampai về cái left hand side ya kan em baru buat ka right hand side buat ka left hand side. Then 1 square ke 1 multiply 1 kemudian 1 2 multiply 1 only 2 then minus 3 multiply 1 ya 3 minus 2. So no plus 2 dan minus 2 kemudian plus 1 cancel. The left hand ini ya minus 3 kemudian plus 2 dan minus 2 kemudian lalu yang ini mana 0 kesahnya sama minus 3 te kerkan em baru right side mana deu 0 which is not equal to 0 kemudian kamu đây kan 0 which is not equal to 0 or which is not equal to right hand side. Therefore x equal to 1 is not the solution, is not the solution, is not the root of given equation. It's not the root of given equation. Tentang yang thọ tahu x equal to 1. Tentang yang persiang bo đâu x equal to 2 nomor hangna
Mana ini học hay nhiều what và từ check one và từ làm đây là tấu solution of a quartic equation. Từ anh em thông ta sau đó at x equal to 2. Chúng ta có một at x equal to 2 implies left hand side equal to 2 multiplied 2 square minus 3 multiplied 2 minus 2, and which is equal to 2 multiplied 2 square means will get us 4, 3 into 2 will get us 6, okay, minus 2. 2 multiplied 4 will get us 8, then minus 6 and minus 2 also, minus 6 and minus 2 give us minus 8. 8 minus 8 equal to 0, and equal to 0, and equal to right hand side, and equal to right hand side. Therefore, x equal to 2 is the solution or root of the given equation. Tegamot hang nengi yo ibam tang ibo tang artri ne value jemu x nun ko ngi bo yo what ngi claim yo one claim dai root là nơi tàu solution yang juga given equation và đã ngi bo x by 2 kemudian udah itu root of the given equation.